What's up everyone? This is Basilia again. I'm back. Welcome to my channel. So, karon adlaw guys, ako ang i-tackle ang 3 things to remember on choosing your friends, good friends. But before na guys, subadin sa ko ninyo kay mag-makeup sa ko kay para po dili mo mairita sa kung unsa nga ho ang dagway guys. So, nakairita gyud siya guys. So, come on, mag-makeup sa ta. Charan! So, yan na guys. Naka-makeup, naka-makeover na sa itong fast. Pero maugay pa na itong fast. Nagdagang bugas. Nagi po siya bugas makitaan. But at least, na-cover na siya. Gamay-gamay lang. So, makita na to ang kaanya gamay. O, so, nanatay kaanya gamay. Di rin ipakita. Dahil, pero dili pa ba ko professional makeup artist. So our main goal for today's video is to share what are the 3 things to remember ug mamili ka og amiga. Number 1. Choose friends who exhibit good character. A good character guys kanang a friend, someone nga mo lead nimo into a right way to be a good person. And kanang dili siya modala nimo mo lead into a destruction nga sa imuha nga pagkinabuhi as a youth. Number 2, choose friends who are dependable. Choose friends guys nga kanang dependable kaayo guys, na pwede nimo siya kasaligan, pwede nimo siya kadapigan sa panahon nga nagkinahanglan kag ayo sa iyaha, emergency or problems na ni-strike, struggle ka sa imong kinabuhi. You have someone, you have a shoulder to lean on. Number 3, choose friends who give wise counsel. Kanang muhatag og wise counsel guys. Kanang comfortable ka sa iyang gi-advise. Kanang advice nga pwede siya makatabang sa imong problema. Kanang advice like a mother, like an older brother, an elder sister, a person nga dili maghatag sa imuha og bitterness sa kasing-kasing. A person nga willing mo cope up sa imong problema guys. So why we need to be a good friend? Because life is like a boomerang. It's a boomerang. Kaya ba mo ng boomerang guys na nakigibuhat sa mga isig kataw nga maayo. Nga sa sunod adlaw, naa na po'y muabot nga maayo para sa imuha. Nga kadtong tawhana nga iyang gihatagan og health. The other day, after the other day, or even other years na muabot ang panahon nga ikaw ni manginahanglan naapod siya nga makatabang nimo. So it's coincidence but kanang biblically guys, and mainly says about that na kanang kung unsa ang imuhang gitanong mao po imong anihon, kung unsa ang imong pagtrato sa imong isikatawo guys, maupod na yung imuhang maangkon guys. Just be kind and always be you, always be kanang accountable ka sa mga tawo nasa palibot nimo, accountable ka sa imong gitawag og friends na kung imo siyang gitawag nga friends, you have the responsibility guys, you have the responsibility nga imuha silang tabangan kung saan nga imuhang matabang. So just like all these years nga ako nga nagskwela hangtod sa ako ang pag-graduate na lang, I have a lots of friends and I call them friends. And there's sometimes nga makaingon jud ka nga when you are going to mature na ka, sus diha na nimo mahibaw-an guys nga there is only one friend, a best friend nga dili gyud mo biya sa imuha, mao na si Jesus Christ. Nga bisan daghan pa kag friends, daghan pa ta og friends guys nga moabot sa atong kinabuhi. Yes, they are good benefit para nato, and they are a good example, they are a good model, but then moabot naman jud sa panahon nga dili jud sila ang makatabang sa ato guys.
So bye, maura to siya guys. But I hope nga naara mo'y nakatunan bisan little lang, bisan gamay ra kaayo, bisan og dili ko professional nga kanang mo speak, dili ko professional nga vlogger guys, but I'm just doing this nga kana lang maka-help ug tagi nagmay sa ginagmay lang good. So bye. Thank you for watching.